nomama zakhe. Ungangcono uhlale nomkakho nje livuselele. Kungene kungangcono uhlale nesitha sakho kuyabalula nje phela. Bambose eceleni kwakho uthi neighbor. 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 ¿Cómo le romanero al lazo? Neighbor. 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 Kusiseka intambama yanamhlanje. Neighbor. 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 God bless you. God bless you. Amen. Ibandla lithini? Siyabonga izolo lesikhuluma ngani kanti? Banokhumbula. Banocabanga izolo lesikhuluma ngani? Banocabanga izolo lesikhuluma ngani? Naku mama lapha. Four Hebrew boys, Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach, Nebukadnezar, iphupha iphupho, waswela abalichasisayo bonke abathembile abalichasisayo, kodwa uDaniel walichasisa, sathi sizaqedisa namhlanje. So namhla singayixesha yanyenzayo. Siyabonga sifunde ngani? Ndafunda inkomishi. Alright, ibandla lithi bakithi. Hayi cha indaba yenkomishi yasale kuveli la. So siyabonga nti izolo sigcinela phana uNebukadnezar uDaniel esithi phila phakade enkosi. Liyakhumbula nti wathi phila phakade enkosi wamkhasisela iphupho uNebukadnezar wasempromota wamfaka egedini. Izindaba egedini zona. Wamfaka egedini lapho kulenhliziyo yakhe khona egedini. Sathi igedi kalihlali umuntu kodwa lihlala umuntu othembekileyo. Anti sathi maningi amagedi esofakwe ngabantu sadlisa amathimu. Anti phela abantu badala besithembe kangaka. Namhla ngifisa ukuthi siqhubeke ngendaba kaDaniel. Vumani siqhubeke ngendaba kaDaniel. Lapho siqine khona sithe thina abafana sebethunjiwe sebengene eBhabhiloni. Anti phela sathi thina iBhabhiloni yayilakho konke. iBhabhiloni kwakulama dress code. eBhabhiloni kwakulama mini skirt, ma bum short. Ungakuqamba ama-weave wonke, ungakuqamba ama-pulling socks ababehamba lokuyethenga isinkwa eBhabhiloni. Kwakukunengi into yonke ongayicabanga amafaro lakho konke kwakugcwele eBhabhiloni. Abafana nxa bethunjwa u-Israyeli esuka eJerusalema ebuya ngapha eBhabhiloni, uNebukadnezar sithe thina wabafaka kuma-provinces atshiyeneyo. Anti liyakhumbula ukuthi yikho lapho kwathunjwa u-Esther, kwathunjwa uMordecai, kwathunjwa u-Ezra, kwathunjwa uNehemiah, kwathunjwa uDaniel, Shadrach, Meshach, Abednego labanengi basebehlala kuma-provinces. Bafakwe ezindaweni. Sithola uDaniel, Shadrach, Meshach, Abednego bese State House. Alikhona kodwa linasaba. Labana bahlala esigodlweni, bahlala noSahoho esigodlweni. So nxa abafana laba befika lapha sithe thina izolo balungisa idiet. Vele bathi befika kuchapter 1 kwangena indaba yediet. Anti phela bafika lapha balungisa idiet yabo yaba right, yabenza ukuthi sebedle kuhle kuchapter 1, ingqondo zabo zakwana kuhle kuchapter 2. Sabazonke anti ukudla kwabo kuhle kuchapter 1 wabangela ukuthi kubancedise kuchapter 2. Liyakuzwa nje? So ukudla kulento yokwenza ekukholweni. Even umusa nxa uzavalwa ngesikhathi sepersecution, ukudla kuzacontribute ukusindiswa kwabantu. Liyakuzwa bazalwane? Ukudla kuzacontribute ekusindisweni kwabantu. Ngani?
empilweni akuzifundisa ukufasta. Isikhathi esiningi ungahlala fasta inyanga uzitshela ukuthi ngenyanga ngiyafasta 2 days, ngiyafasta 3 days, ngeviki akuzitrene ngoba liyakwazi ukuthi amawabayi afidwe Elija. Ikhona kodwa ntambama bantu. Amawabayi afidwe Elija kubhuku lamakhosi. Amawabayi uElija wayengawaniki isikhathi sokubuya kuCherity Brook. Iwabayi lalibuye ekuseni kwesinye isikhathi libuye ntambama. Umusa ungavalwa uJesu sezabuya sizafidwa futhi ngamawabayi. Likhona bakithi nxa sesisezintabeni sizafidwa ngamawabayi azathatha 2 days engabuyanga, azathatha 3 days engabuyanga lokudla. Ngalezi ntabeni akula saluni alina likhona kodwa ntambama. Akuzitrene empilweni uphuma kwezinye izinto. Uzifundisa ukuthi lanxa ule mali yokulungisa inwele uyekele nje. Jayele nje ayibandla kalikho ntambama. Uzijayeze ukuphuma kwezinye izinto. iTV ikhona sibili ubuhlale la uyiviki nje ungani kawuyiboni. Angani ubuzitrena nje ukuthi le foni ngingaphila ngingelayo ukuyicithe nje. Uyabutrena umzimba ukuthi ukwanise ukujayela isikhathi esibuyayo. Likhona bakithi ngoba konke imfucuza leyi le nonovit leyi izabe ingekho ezintabeni. Kube kungela konke khona lokho. So umlimi kasincedise lokho nxa singathola isikhathi siza kujumela sakhuluma ngakho, but vumani ingene kundaba eyanamuhla. iBhayibheli itheni laphana kuDaniel chapter 2 ivesi ngika 7. Inkosi laphana isicafuka sokuphutshwa iphupho siyaqalela papa. Fundi baphendula okwesibili bathi inkosi ake itshele inceku zayo iphupho, lathi sizayitshela ingcazelo yayo. Inkosi yathi ngiyazi sibili ukuthi lizama ukuchitha isikhathi sami ngoba liyabona ukuba ilizwi lami liqinisile ukuthi uma lingangitsheli iphupho isigwebo senu sinye nje livumelene ukukhuluma amanga lamazwi amabi phambi kwami ukuze kudlule izikhathi. Ngakho-ke ngitshelani iphupho nami ngizakwazi ukuthi isibili ngingangitshela ingcazelo yayo. AmaKhaladiya ayiphendula inkosi athi kakukho umuntu emhlabeni ongayitshela inkosi lokho ekufunayo ngoba kayikho inkosi enkulu lombusi walamandla owake wabuza into enje esaluseni esangomeni nakumaKhaladiya. Into inkosi eyibuzayo ilukhuni kakho loyedwa ongayitshela inkosi ngaphandle kwabonkulunkulu abangahlali labantu. Yabona monjelu bala kuhle likhona kodwa ntambama. Ulimpere sangano maneru iBhayibheli ithi yona into yakhwezi uNebukadineza ibhiphinga kade mbala yivesi yona leyi ngoba sebethe bona kakula nkosi epheleleyo ekwanileyo efundileyo elawula abantu engabuza umbuzo nje. Ngezinye indlela nkosi sudinga amadokotela ukuthi akuvakatshele. uNebukadineza wathi wayehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, iBP yahle yakhwela wahle walaya idecree yokubana kakubulawe bonke abe-wisdom, bonke ama-astrologers, kababulawe ama-sorcerers, kababulawe bonke abakhuluma izinyanga labaprofethi, kababulawe including oDaniel. iBhayibheli ibisisithi yona uDaniel wasebuza u-Ariyokhu wathi kathi Ariyokhu kathi namhla kutheni inkosi ukumsindo ongaka kwathiwa kunzima esigodlweni, inkosi kayila appetite, inkosi kayidli. Ithi yona iphupho nxa ilicabanga kuhle lilolokwenza ngombuso wakhe, so kuyamhlupha kuyamkhathaza. Iphupho lakhona liyesabeka, akuphuphileyo kuyamsabisa. Lina kalikho lina. UThixo uyakafika esikhathini sokwesabisa labantu abasithi bakhulu abesabise yaqhuqa inkosi. uDaniel wasesithi hayi bo izulu licinela phana sithi thina. uDaniel wasesithi yinkosi la. Lina ntambama thina kasithunjwanga kuphela
vele sithunjela ukuzophakamisa umreza wezulu. The reason silapha vele sasimelele i-opportunity yona leyi abesethi kwalokhu hambe itshela inkosi ukuthi akasinike isikhathi ngoba khona sokwehlule lezithixo zonke zehlule thina kasilazithixo silothixo ivile esithumbile uNebukadineza sifuna kwaziwe kuye ukuthi thina sikhonza uThixo owadala izulu lomhlaba lemithombo yamanzi othi siyekhuluma laye umdala nxa befika ngale kuthiwa bathi babosezulwini singaphila laba abangakwaziyo nanti ithuba lokuziveza ngathi iBhayibheli lithi ekuseni uDaniel wabe sengofikileyo wathi Arioch ngihambisa phambi kukapresident. Yayifika phambi kukapresident uDaniel wathi phila phakathi enkosi. Abe sesithi uArioch ngibuyele umthunjwa. Ayibandla kalikho. Vele ibali ibizwa alisuki. Yikubona lokho ngaba le mali abantu yezwa bethi bona lwana ngafunda laye imbali vele ihlala injani bantu uthi ngibuye nomthunjwa la uDaniel abesesima kuthi uNebukadineza abesesitshela mfana anti phela uyabe uvela umncane vele mfana ngizwa kuthiwa lapha wena uyachasisa amaphupho unesipho sokuchasisa amaphupho wena you are gifted ekuchasiseni amaphupho. uDaniel nxa emile ume phambi kwapresident not upresident welizwe kuphela the entire world upresident othi abanye nxa bembona bayaqhuqa uDaniel ethi the age beyiyuda ayibandlakaliko babeyiyuda abafana laba babengabadala emile phambi kwapresident womhlaba wonke oqhuqwa umhlaba wonke wayesemile umfana ethwele indaba zezulu engala English engala Maths engala theology engala accounts egwele ngumoya. iBhayibheli lithi nxa emile uDaniel kuthiwa wayemile wama phambi kwenkosi kwatholakala ingathi kulento ecazimulayo ebusweni. uNebukadineza wathi lokhu engathwetshulwa yingwe akaze mbona ubuso obunje ethwele imessage yomhlaba wonke. Kanti ngizwa lina ethwele imessage yomhlaba wonke lokuphela kwesikhathi lezikhathi zethu emile ephethe wathi phila phakathi enkosi wathi hayi inkosi kayisime ngichasisa amaphupho. There is a God who is in heaven. Wena kawumazi Nebukadineza akazushe ngaye Nebukadineza ngilapho kuzokuchasisela kule nkosi ephezu kwakho kule nkosi ebusa phezu kwakho. Wena ubusile umhlaba wonke wakhonka umhlaba wonke kodwa kuloThixo sezulwini owadala wena wakubeka waba yinkosi nguye ochasisa amaphupho. Kuthi uNebukadineza ehlezi esitulweni sakhe uDaniel waqalisa ukuchasisa wathi Nebukadineza uthe ulele embhedeni wakho wabona inkalakatha yesithombe kungani ayibandlakalikho ntambama ilakalikho lina liyalalela yini umuntu nxa ekhuluma. iBhayibheli lithi uNebukadineza nxa uDaniel emchasisela imfihlakalo yezulu uthi Nebukadineza zwana uthe ulele embhedeni wakho wabona inkalakatha yesithombe esicazimulayo kungani izulu lasebenzisa isithombe ngoba uNebukadineza is an idol worshipper uyathanda isithombe so singasebenza ngesithombe uza concentrate. Hayi bandlakalikho so wasesithi uthe ulele embhedeni wakho wasubona inkalakatha yesithombe. uNebukadineza ukuthi sibi imuntu zikaNebukadineza khona senze njani bantu khona zivuleka umfane seyibeka indaba yokusindiswa kwenkosi ayibandlakalikho bantu. Iyakwazi ukuthi ngithe ngibala ngazi kuze ukuthi inkosi yasebenzisa
inkosi esezulwini uThixo wasebenzisa ukunika imfihlakalo yokuphela kwesikhathi inkosi engakhonziyo. UThixo ongakhethi umhlobo. Liyangizwa ngithi uThixo ongakhethi umuntu lekhala lolimi lani, usebenza loba ngubani. Inkosi eyayikhonza isithombe uThixo wayinika ihistory, wamnika imbali, wafinqa waze wafinqa lesikhathi sethu. IBhayibheli lithi uNebukadneza uDaniel esechasisa ubona inkalakatha yesithombe esikhulu ikhanda bekuligolide, kwalandela isiliva, kwalandela ibrasi, kwalandela iron, kwalandela iron and clay. Ngifuna ukuthi namhlanje ngiza lichasisela liconcentrate. Liyakuzwa nje? Right, ngicela abafana abayi2 abadabalinganayo. Lo mfana oyedwa umfitshane. Yani masinyane. Hayi wena vela angifuni ukukhuluma ngawe. Right. Good, uyanini? Ngicela lo mfitshane. Nazi nalingana. Noba ngingakayiboni. Right. Manila. Right. Bayalingana nje? Bayalingana nje? Abalingani? Kunabalinganayo, hayi wena. Kunabalinganayo. Banongalingana lo muntu la. Banongalingana lo muntu la. Mondela wena. Hayi uza bani. Thaka la kusayi. Mondela ngalingana lo wena. Mara sona senta mondela sona. Ulingana nalo wapi? Alright, manini lapha manje. Kabuye umunye umfitshane kulapho. Umfitshane kulapho. Umfitshane kulapho. La. Wena nto uvala uthini? Awukho. Alright. Umfitshane lo. Bangaba mfitshane nje. Hayi, umfitshane kakhulu. Ungaba mfitshane nje. Hayi buya right. Right. Ufuna ukuchasisa ngelanguage enza i-understand. Anti sonke siyabona kulapha. Ukhona osithwayo. Right. Lo chapter 2 kaDaniel. Lo chapter 7 kaDaniel. Lo chapter 8. Samba sonke angifuna ukulichiya, ngifuna ukulichasa ukuthi labo gogo babambe kuhle. Chapter bando 2, chapter bando 3. Chapter bando 8. Right. Umondela kandihlupha umuntu wami ngizaso izandla. Right. Labana soze babone but chilileka bakukhanye. Chapter 2 lo khanyelana. Right. uDaniel ngayichasisa uthi inkosi wathi ukhangele wabona isithombe eside. Liyangizwa nje? Ikhanda kwakuligolide, isifuba isilver, anti lapho isifuba siyaphela silver, gold, silver, brass. Ngizwile anti ibrass kula la emathangazini, anti iron kulapha enyaweni ezithu, emazwaneni iiron and clay. Liyangizwa nje? Right. Abese sithi uDaniel ngayichasisela inkosi. Ikhanda nguwe Nebukadneza. Uligolide wena ngani? iBhabhiloni ngalezo nsuku yayibusa ngegolide. Lalilinengi igolide. Liyangizwa bogogo lilalela nje? Ngifuna ukuthi prophecy ibe lula kina soze ngiyenze benzima. Ikhanda Nebukadneza ngumbuso wakho. Ugcwele igolide unothile lento yonke. Wena Nebukadneza kungani uligolide? Waphiwa amandla okubusa umhlaba wonke. Inyamazana ziphansi kwakho, intandane ziphansi kwakho, abayanga baphansi kwakho, abafelokazi baphansi kwakho, umhlaba wonke uphansi kwakho. Wasusiba ligolide. Liyangizwa? Into engafuni ukuzwiwa nguNebukadneza ngungemva kwegolide. Akalizwa. Wayefuna yena kungabi lolutho ngemva kwakhe.
abuse ingunaphakade. Iyangizwa bakithi? Yikho esikwenzayo ikakhulu lasemabandleni. Umuntu kafuna ukusuka endaweni. Ngemva kwathi igolide kalifuni, angeke isiliva kasifuni. Uyaza enyangeni ezama ukuthi kungabi lesiliva. Kuhlala kuligolide. Akuvumi emhlabeni la. Kumele ukuthi ungasebenza uchiyela abanye. Ungabona lokho bekufaka 10 years, 5 years, iqondisa uye kwenye indawo. Ibandla ngasochifu akuchiyelwana. Asondawo kachifu nabosofu. Ukuthi ungena umntwana, kungena isecond born, kungena umzukulu. Hayi, akwenziwe kukholweni. Lanxa bekuthanda okunganani kawu-oni lutho. Ungahlala 3 years, 4 years, sebekukhetha khona futhi hayi bani. Fakana abanye ngoba loba ngingafa ngivike ngikho mfakani kwenye indawo. We don't own positions. So uNebukadnezar wanted to own igold. Lapha gold. Umlimi wathi hayi akuyenzi. Abese uDaniel ngemichasisela. Ikhanda nguwe Nebukadnezar igolide. Ngemva kwakho kunesiliva. Iyangizwa? Isiliva athi yakwazi ukuthi uNebukadnezar mana ngiqale ngichasise libese ngalingabambanga abakhamba kulokhu zenu kumaster guide ngizakubamba. uNebukadnezar igold ibusa from 605 BC up to 538 abanye bathi 539 khona lapha anti bese kubuya umbuso olandela iMedo Persia ibusa from 539 to 331. Iyangizwa? Bese kubuya umbuso weGreece ngizawuchasisa lingazihluphi 331 to 168 iminyaka yokubusa le engikhuluma ngayo. Iyangizwa nje ibisibuya ngapha ku168 nayisisiya lapha phansi from AD 351 476 it divided into 10 European Union countries. Liyakuzwa nje ngizakuchasisa ama-European countries lingazihluphi. Why sifaka ku7? Babylon, Medo Persia. Khangelani, ama-Medo Persia kwakulo president lo prime minister yikho izandla zigadeni. La ngama-Persians isandla esiphansi, ngama-Medes isandla esiphezulu, president and prime minister. Mana ngime khona bangakayi phansi. Chapter 7 ikhanda isilwane esilempiko ezimbili. Chapter 7 iselethi inyamazana. Inyamazana singakuconfuse ku7 zihambelana no2. Liyangizwa kodwa? Isilwane esilempiko ezimbili. YiBabylon. YiGolide. And ngapha kule bhere iMedo Persia ibhere lime ngonyaka oluyi1 ngamakhosi prime minister and president. Hayi badlakela ikhomanda prime minister president kucacile ukhonzela thini ngapha izandla ezithu akuzame phela umama zama ungathi sepolini ukuthi yami ipholi ukusugadanisa unyawo sihambe levesi esifubeni prime minister president and prime minister ibhere lime ngeside eli1 ngalikhangela lithe and ngamakhosi amabili prime minister and president. Iyangizwa? Ngapha ku chapter 8 bamba lapha mzali yenza so Luka sozayenze ufuna ukuthi akwenze. Hayi wona umuntu uya masinyana umfitshane singaqedisi isikhathi. Uya masinyana umfitshane right. Angazi ukuthi ngikhohlwe njani. Right, chapter 8 asenze so. Uba flexible. Thatha umunwe lo yenza so. Yenza so imunwe ingalingani. Yenza so ingalingani la so. So, yeah, before it. Right. Asambe chapter 8 uthi ngase ngibona inqama lempongo. Liyangizwa? Inqama yayilempondo ezimbili ezingalinganiyo. Alingizwa? Inqama yenza futhi khona ngababone ngale ku church choir. Inqama bamba lapha imic. Inqama andi
ilempondo ezimbili ezinganjani. Prime Minister, President. Hayi bandla kalikho. Mara baba. Liyabona iprofesi lula. Izandla ezigadeneyo, Prime Minister, President. Unyawo olugadeneyo, Prime Minister, President. Chapter 8, impondo ezimbili ezingalinganiyo, Prime Minister, President. Ibandla lithi. Yabona ukuthi uDaniel ngayimkhasisela uNebukadnezar, it's a prophecy le. So lawa ngapha isithombe, lapha inyamazana, lapha inyamazana. Ngiyangizwa nje? Inyamazana. Khangela nini? Hallelujah. Gold, Medo-Persia. Liyangizwa? After Medo-Persia kubuya iGreece. Liyabona ukuthi intengo yevalue yematerial iyehla. Kule gold, silver, brass, iron, amazwane iron and clay. Ngani? Sokusiya ngokuphela kwesikhathi. Ekuqaliseni igolide lile value, isiliva siyehla. Asikuthi Medo-Persia yayingalamandla. Yaba lamandla yikho yanqoba iBabylon, but yayiweak kwezomnotho. Yasuka lapho elandela iGreece, yanqoba umhlaba wonke ngespeed, but yayinotho yayo yayilokhu isehla. Thina sisemazwaneni okule notho yodaka lensini. Ibandla kalikho. Liyakubona ukuthi indaba le kayila Zimbabwe phakathi. Hallelujah. Le indaba kayila ukuthi Zimbabwe, Botswana, ubani nguyodlalisa imali. Thina silapha enhlabathini vele ungalamali. Liyakuzwa? Right, asambe nini? Dalelani la. uNebukadnezar wabusa umbuso wakhe waphela. Kwangena iMedo-Persia. Ungakhangela ibhere eliku chapter 7 lilembambo ezintathu emlonyeni. And lilume imbambo ezintathu emlonyeni. Iyangizwa? iMedo-Persia nxa yayizonqoba iBhabhiloni, yanqoba iBhabhiloni, yanqoba iLydia, yanqoba iEgypt, zimbambo ezintathu. Ngapha ku chapter 8 uDaniel uthi ngathi ngabona inqama ijikeleza isithi west, isithi west, north, south, zimbambo ezintathu. Bakithi Hallelujah. akucacanga yini bani? Ukhona ngathi usele. Hayi ucacile lokho. Ngapha ukuthi ngabona inqama yathi west, yathi north, yathi south, yayimelele zimbambo lezi ezinga ku chapter 7. Liyangizwa nje? Right. Mana sichasise kuhle. Abese sithi andila kwathi iBhabhiloni ukuzithathela umbuso yathathelwa under Belshazzar ku chapter 5. uBelshazzar esenza iphathi lamahula kai 1000. Wenza iphathi wasethatha izitshe esikhulume ngazo lapha. Wayanathela ngazi iwayini. Inyongo kamlimi yaqhumuka. iBP yakhwela umlimi. Uthelo ke sanatha ama-girlfriend ehlezi emathangazini. Abanye bemnathisa, abanye bemkaminwele. Kwabonakala isandla esingathonti igazi. Sibhale emdulwini sathi mene theke ufasini. Ngitshela ukuthi ulimene uthethe izitsha zenkosi. Nxa yayibhale emdulwini kungathonti igazi, kulolu luthi lwemlilo emaceleni waqhaqhazela yilithuba ephakathi kwephathi, ephakathi kokujabula, esenza amavuzu phathi. Wengumuntu omujabula esikhuluma ngaye, esenza amavuzu phathi, belala betshintshana bevuka. iBhayibhili lithi amagedi aseBhabhiloni atshiye ngavalwanga, labomahobho abagcinayo ogadijele babesephathi. Kunathwa injengu bestikile. Ibandla kalikho bani? Bestikile benjalo. Wathi uCyrus wathola ithuba, amagede evuliwe, wangena. Nxa engena andiliyakhumbula ukuthi uBelshazzar nguye lwana ukuthi eseqhaqhazele
ugogo wakhe wamtshela ukuthi embusweni wakho kunomfana ochasisa amaphupho hambe embiza ukuthi uDaniel wayengekho ephathini. Hallelujah. Logogo wayengekho ephathini. Kwakuyizinto zama-2K. iBhayibheli ithi uDaniel ngayifika abesemtshela ukuthi abesethi uBhelshazazi ungangichasisela ngizakunika ube ngu-prime minister ube ngubani bani 30 president. uDaniel wathi gcina izipho zakho. Ngani wayekwazi ukuthi in 2 hours time umbuso usuthethwe. Angisoze ngafaka ngu-prime minister ngoba bengasela mbuso. So iBhayibheli ithi yona lapho uMedo-Persia yasisuka yasingena mina embusweni kayingena yayibuswa ngoDarius naboCyrus. Ngiyakhumbula uDarius lona ukufufa uDaniel emgodini wezingwenyama. Ngiyakhumbula nje uyongena la amakhosi amabili Darius noCyrus yiba sebengena la abagadana izandla ngapha bamelelwe libhere ngapha bamelelwe yilokhu zeminqama elempondo esingu2 esingalinganiyo. Kungani lapha lo emfitshane iBhabhiloni yayingekho kuchapter 8 kwasokusela iMedo-Persia yikho emfitshane lo engalingani lawo laba bayalingana nguchapter 2 nguchapter 7 nguchapter 8 hala Bhabhiloni lo yikho emfitshane kulabo bonke. Ngiyakuzwa bakithi iBhayibheli lisisithi uDaniel ngayichasisa then iMedo-Persia kayihlalanga kakhulu ngoba yayingagcini imlayo kaThixo yayingenzi kuhle. Ithe ilokhu isalibele iMedo-Persia isahlezi kwaba lempi lokungumfana okuncane okuthiwa ngu-Alexander the Great. uAlexander the Great ngapha umelelwe athi step gold silver iron umele ulokuzeni gold silver brass umelelwe ivalue yakhe lobe lamawala lobe senza kuhle kayihlali kakhulu. Ngapha umelelwe yingwe elempiko eziyi4 elamakhanda ayi4. Impiko eziyi4 ispeed sokuthatha umbuso. Umfana lwana ngapha umelelwe yimpongo. Masabatha lingilalele bona. Amen. Sindaba zangithi phela lezi. Ngapha umelelwe yimpongo. Ngiyangizwa nje. Ngapha iBhayibheli lithi impiko eziyi4 ispeed amakhanda ayi4. Ngizachasisa khathesi. Okuyenzekile kwagijima umhlaba wonke kwanqoba masinyane kwadiliza yonke into kwasala kwabusa. Impiko ispeed sokuthatha umbuso esingu4. Liyangizwa kuthiwa umbuso kaAlexander the Great wayethanda utshwala kakhulu. Alexander the Great wayethanda amaphathi lana okukhompyutha ngotshwala ukuthi manonatha kakhulu ukudlula abanye. So wayethanda amaphathi anjalo wanatha kwelinye ilanga wanatha kakhulu wanatha ku-competition. Tezenathe ku-competition wabanjwa yi-fever. Esebanjwe yi-fever watholela ekubhedlela wahlala 11 days wabesifa. Okwambulala kakhulu yi-6 pack. Utshwala lobana kuthiwa yi-6 pack yobaye busebambodleleni okuthiwa alikhandlakalibandla kodwa likhona. uAlexander the Great could conquer the whole world. Wehlulwa yimbodlela yotshwala. Wakwanisa ukukhonqa umhlaba wonke wabulawa butshwala. Wafa-ke engenamntwana onesize yokungena embusweni. Yikho esithola amakhanda ayi4 engwe ngama4 generals akhe abathi besebevota kwaphuma 4 yiba bathatha umbuso bawusheya. Hallelujah. Hey bakithi kodwa kucacile. Amen. Lilalele gogo lizwile. Good. Alexander. Liyakuzwa nje Alexander the Great ngapha ku8 impongo enophondo oluyi1. Ungayibona ku chapter 8 kuthi impongo lana yayingathinti phansi yayihambe emoyeni iphapha ilophondo oluyi1. Ukuphapha kwempongo impiko eziyi4 ispeed. Liyangizwa iBhayibheli lisithi uDaniel wasekhangela wasesithi ebona wasebona impongo lana yafika kunqama. Ngayifika kunqama inqama lokhu ijikeleza isiyali yafika yaqamula impondo eziyi2.
yakhipha umbuso yabifika yona ihlala nxa ilokhu isageza udala ukuthi ngathi lokhu engisakhangela ngabona umpondo luka-Alexander Great solufile Alexander. umbuso lwana ngizange ubusa kakhona ibandla kodwa likhona nyamba abe sesithe qeda la uthi ngase ngibona anti lapha sithe gold silver brass iron and clay abe sesithi ngase ngibona isilo esabuya safa safohlo zahlala ngiphansi bona sokucacisa nxa ngikhuluma lizakucabanga nje uthi ngase ngibona isilo esadla safohlo suzafaka ivesi yethu okugcinela verse 44 ngase ngibona isilo esasilempondo ezithe Oh, Alex. Alex. Lishilani ngase ngibona isilo esasilempondo ezingaki ezinguthe ngesesifone siya lana ngisesikhulume ngabo baphela ngesesifone uthi isilo lesi sasilempondo ezithe ezazimelelwe yi-10 kingdoms liyakizwa right i-10 kingdoms leziyana ezazimelelwe yimpondo eziyi-10 uthi ngithe ngisakhangele ngabona impondo eziyi-3 zikhutshwa liyangizwa right anti liyakwazi abayenzile lokhu zini-master guide ukuthi impondo eziyi-3 ezakhitshwayo ngama-Ostrogoths, Herus and Vandals anti kwasala 7 liyangizwa ezasalayo 7 yizo lezi esithi verse 44 funda khala ku-43 njengoba wabona insimbi ihlanganiswe lepumba elibuthakathaka bazaxubana ngokuthathana kodwa kabayikunamathelana njengoba insimbi ingahlangani lepumba ensukwini zalawo makhosi uNkulunkulu ophezulu uzamisa umbuso ongayiwuchitha angakhonapho ungayiqedi abesesithi uDaniel ngayichasisa Nebukadineza uthe ulokhu ukhangela isithombe umangala isithombe esicazimulayo wasubona ilitshe lihlethunwa ngesandla esingabonwanga ilitshe labe litshaya isithombe from enyaweni isithombe lesana sadilika sonke sesidilikile isithombe kwangani kuyaphetshulwa nje izicucu zamakhosi izicucu zamakhosi asemhlabeni wonke liyangizwa kanti wonke umhlaba lo esikuwo ama-president betshintshana umhlaba wonke South Africa, Botswana, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Australia, Canada, Ireland. Hallelujah. Tensi betshintshana bengena khona bezaphethulwa lilitshe uthi ilitshe leli lathi kwathi kuqeda ukuphethula isithombe esasimele amakhosi omhlaba kwabonakala ilitshe elagcwala umhlaba wonke laba yintaba umbuso kaJesu yiwo wodwa umbuso ozaphila ingunaphakade wonke imbuso eliyibona emhlabeni ngaze kuliwe kuqatshalwe kubangwe konke okubangwayo kakulo ozahlala ingunaphakade. Ibandla kodwa lilaleli uDaniel abesesithi yena ngase ngibona umbuso lo uhlala uthe efunda uverse 44 uthe efunda uverse 44 ngalezo nsuku zalawo makhosi aphi ama-European Union countries yiwaphi ngoGermany ayibandla kodwa likhona yiwaphi ngoFrance yiwaphi ngo-Italy yiwaphi ngoPortugal yiwaphi ngoSwitzerland yiwaphi ngoSpain yiwaphi ngo-England ngalezo nsuku zamazwe lawa ekhona ebusa inkosi uJesu izakumiso wayumbuso. Hallelujah. Ibandla kodwa likhona ntambama. Umlimi kakuphathise kakula mbuso ozohlala ingunaphakade kawukho
Umthandazo wami ukuthi ensukwini esiphila kizo isikhathi sesiphele kangaka. Can you imagine ukuthi uNebukadnezar kudala le singakazalwa wahle wafinyelwa imbali yokuphela komhlaba eseBhabhiloni echasiselwa nguDaniel. Wamtshela ukuthi Nebukadnezar ngemva kwakho kule Medo Persia, lawe Medo kawuhlali. Ngemva kwakho kule Greece, lawe Greece kawuhlali. Ngemva kwakho kule sadla safohloza, lawe sadla safohloza kawuhlali. Thina silapha emazwaneni, yikho ubona ivini umuntu ungahlangana la emgwaqweni umbuzi isikhuphana yathi akuhlangani. Uqinisile kakuhlangani ngoba sisemazwaneni lapho kulensi futhi lekothi into embala kuthiwa khona yinsimbi lodaba olungcolileyo neridethi clay. Why kuyidethi? uJesu engakabuyi. Likhumbule phela ukuthi sikhuluma ngezenkolo lepolitics. Kukhulunywa ngezenkolo lepolitics. Siyangizwa bakithi? Ngapha kubhizi kukhonzwa umhlaba wonke ama-politician lawo bayama. OTrump babhizi bamemezela kwabo, ophopha abatsha bayangena. Asivulela amehlo. Akuzilo okwenzakalayo. Asibaleni isikhathi sibekwazi ukuthi sikusikhathi bani. Ngabe kade ngesikhathi bengachasisa okuningi. But okusalayo zwanini, abangenayo laba kabangeni mahara, bangena belenjongo. Ngani? Ngoba sesisezinsukwini zokuqina lapha amakhosi omhlaba evukelana, kungananto enhle, umnotho usehla ngamandla. Hallelujah. Nxa kulesikhathi wakuba serious ekukholweni kakube kathesi. Ngoba lapho esivela khona kukhatshana, lapho esisiya khona sokungu 10 to o'clock. uDaniel uthiwa ngayichasisa ukuthi uNebukadnezar wathi bhoribhora amehlo wathi nangu umfana ekhuluma indaba zezulu ngayiqeda kuthiwa wathi ngobuso phansi wathi bakakhonzwe uNkulunkulu kaDaniel oveza imfihlakalo. Bakakhonzwe uNkulunkulu engangingamazi. Ngiyabonga mfana ukumvezelo. Uyakwazi ukuthi uNebukadnezar ngithe ngifunda ukuthi yini uDaniel ekhuluma uNebukadnezar wakholwa wathi lokho engalalela abaprofeti bentshela lezinyanga umfana lo ukhuluma iqiniso lo imfihlakalo yezulu leyo. Isikhathi sesiphelile bazalwane. Ngicina ukuthi umlimo kawuvusa ukukholwa kwethu. Masinyane impalampala iyakhala, masinyane kuyathuthwa emhlabeni. Umhlaba suphehlela. Iyangizwa bakithi? Umhlaba suphehlela. Ama-events ayagadana. Uyawabona nje gadana ukuthi hawu sokungena lo uzolokhuza, uzolokhuza, sokungena lo nxa ekhuluma ilanguage le uthi verse 4. Babusisiwe amabala. Ibandla likhona bakithi? Lesadlula isikhathi sabodala yini? Babusisiwe ababalayo. Ababala isikhathi babusisiwe. Abazabala babekwazi ukuthi sikusikhathi bani. Kakula muntu wrong emhlabeni, kakula president wrong emhlabeni. Bonke babila insuku zokuqina. Izenzo zakho konke okusemhlabeni ziphehlela ukuza kukaJesu. Uthi yena ilitshe leli lafika lahlala lagcwala umhlaba wonke. uJesu seseduze ukubuya. Masinyane impalampala iyakhala, masinyane kuyathuthwa emhlabeni, masinyane uJesu uyeza, masinyane umhlaba uyagoqwa, masinyane umhlaba lento zawo kuyasala. Mina ngilapho ukuzomemezela phansi kwetende. Kakusela sikhathi isihlobo zami ohlakaniphile nobalayo kabale. Ngifuna ukwenza ubizo ntamba. Likhona bazalwane? Ngifuna ukwenza ubizo ntamba. Sasa sokuDaniel 3. Likhona kodwa lina. Asambeli nayo uDaniel. Sike sizama ukumchova mbijana. Khona yini phakathi kwethu othi mlimi? Mina bengananzeleli. Hallelujah. Ngiyangizwa bazalwane. Ngaso sikhathi sokuphuza echechi kathesi.
esokuyila ngaselila pha hayi sokwadlula lokhuyana ngoba isikhathi sesukukota 10 asosikhathi ukuthi ungadlusuthe ubusulala ungabuyele mina uthi ama-programs ayikho vibrate wena ngongekho vibrate kulekela umoya ukuthi mlimi ngicela ungihlanyela umoya wokukhonza hlanyela kimi umoya wokukhonza ngoba abakhonza ngomoya langeqiniso yibo kuphela abasindiswayo kulekela ukuthi mlimi ngakufika usuku lokukhonza hlanyela kimi umoya wokukhonza ngikukhonze ngoba isikhathi sesiphilile lokho esikwenza kuthola silezaba ukuthi ukuthi nyabe ngisebenze ebusuku ukuthi ngibuya lethi izulu kani ngi-understand mina ngihlala ngitshela abantu ukuthi nxa ufuna umlime ku-understand usathane umele abuyele ezulwini ngoba laye wayedinga uku-understand umlimi wathi ngu-understand ngiyakuxotsha ezulwini. We don't reason with God. We don't. Asithathi mlayo kaThixo siyehlisa afite kithi. Xa ungumthandazo wakho uthi mlimi 2025 cela resolution yokukhonza. Cela resolution ukuthi ngibe serious ngama-events eqhubeka, ama-events esenzakala, umnotho usehla, ububi busanda, izimpi zivuka, imali iswelakala, izinto zingahlangani, abantwana bestika, izinto zingahlangani. Isikhathi sokuba uthi uLuka 21:28 xa libona lezi zinto lulamisana amakhanda phezulu ngoba ukusindiswa kwenu sokusondela. Xa ungumthandazo wakho ntambama phakama sibele umthandazo. Jesu yeza futhi onke rapeni umlimalenzele kahle liyakwazi ukuthi amlimalenzele kahle bazalwane ubusisi wona lokhu uphila usizwe indaba lezi ngoba shuwa maduzane umhlaba suphelile lo into ekhulunywa nguDaniel yayingani iyathatha iminyaka eminingi but siphakathi kwayo siphakathi lapho kulensimbi ledanga kungahlanga uverse 43 uthe bazazama ukwenza konke ukuhlanganisa bathathe bayendiselane abantu abo bayendiselane bancedane banikana igolide bathengiselane lokhu lalokhu uzwe ukuthi iChinese wona lizwe leli bathengiselana lokhu ngaze bakwenze konke emhlabeni iUnited Nations ime laphana izama ukuhlanganisa laba abaholisa ama-porridge babuye lebeans ngaze bakwenze konke usimbi lodala umuntu ozahlanganisa abantu ngoJesu. Amen. Nguye kuphela ukuzohlanganisa abantu. Thandazwa mntambama. Liyakwazi ukuthi izini ezimulini zethu ngakubona ukuthi khona sisehlukana ngamandla. Abeqiniso bamalapha, abangamaqiniso bamalapha. Ngoba ngani sisesukwini sokugcina. Umlimi kasenzela umusa kasihawukele kanibusise aligcine mhlambe esikhulekele ukuthi mlimi isuku lezemphila kizo ngicela ukuba serious ngokukukhonza. Nxa ngibizele entweni zokukhona ngicela ukuphakamela phezulu. Ama-witness ngithime biza ngicela ukugijima ngingene endimeni ngoba masinyane impalapala yakhala. Imali busise ntambama kulabantu abanikela impilo zabo kuJesu. Ekade sikhuleka labo iviki lonke selizefika namhla Thursday bakhona yini namhla? Phakamisani izandla. Phakamisani izandla. Inkosi ilenzele kahle. Inkosi ilenzele kahle. Uqalisele ingoma lapha umhlabelisi. Inkosi ilenzele kahle. Bakhona abaphakamisa izandla banikela impilo zabo kuJesu. Imali busise imali enzele kahle nxa bebuyile namhla cela liphakamisa izandla. Bakhona ababuye ngokuqala namhla labo abazindaba zokuphela kwesikhathi kodwa ngamfuna ukusala lami ekupheleni kwesikhathi ngibuye njengesethekeli cela lapho ukuphakamisa isandla nginikele impilo yakho. Inkosi kwenzele kahle. Ngiyazibona izandla inkosi lenzele kahle. Inkosi lenzele kahle. Ucela seceleni kwakho uphumelayo. Uma la uye ngale kwetende sekhuleka sonke. Sela nincedise umfowethu ncedisana nodadewethu. Abaphakamisa izandla kade ngikhuleka labo ntambama. Inkosi lenzele kahle. Hayi khona uye namhla ntambama singadlalisa amathuba
nanka amathuba okunikela impilo uJesu engakabushi. Kabula ngone empilweni eseleyo okuseleyo ukuza kwaJesu. Yilapho ukumemezela ntambama ukuthi uJesu yesa. Engakabuyi uJesu nanti ithuba lokunikela impilo yakho. Ukhona yini isethekeli esithandekayo? Othi mina kade engakwazi ukuthi siphile esukwini zokucina. Engingakwazi ukuthi zisekucineni icineni. Nanti ithuba. Nanti ithuba. Siyabonga mhlawumbe siyakwazi ukuthi libe likwazi yini ukuthi uNebukadineza ezulwini siyabe silayo. Lo kade sikhuluma ngayo lo wayekhonza izidumbu ezulwini uzabe khona uNebukadineza. Engcenye kusasa sizathinta ngakho indaba zokukholwa lezi zithathe singakule nto ongayithatha serious empilweni ukukholwa. Indaba zokukhetha uJesu. Ungapostpone ukukhetha uJesu. Uthi ngizaqhakamisa kusasa. Impilo kayikho kuwe. Amalanga akho kuwe. Ithuba liphiwe kunamuhla. Nikela impilo yakho namuhla. Xa ukhona sethekeli nyabizo koqini. Othi mina phakathi kwembali yomhlaba. Umhlaba usiye emaphethelweni ugoqwa. Umhlaba uphela. uJesu ebuya ngicela ukubhalisa ibizo lakhe. Njalo ngale mbusweni istanze sisodwa mhlalisi. Sibizela abantu kuJesu. Ukhona yini sethekeli? Ukhona sethekeli kaMsisandla ngawukhona. Ofisa ukuthi Jesu amamkela. Ubusumamkela njengenkosi lomsindisi. Ukhona yini ntambama sethekeli? Ukhona yini? Ukhona yini ilunga lebandla? Konke nami ngikunikela impilo yami ngihalise kujamo Jesu. Njengababiza lapho phakathi kweviki ukhona yini? kaMsisandla. Awukhona njalo kaMsisandla. Siyabonga acimezeni ingakakhuleki. Cimeza. Ukhona yini mhlobo wami ohlandekayo? I1 minute le ngifuna ukukuncenga. Ona lama thuba nje ungawadlalisi. kaMsisandla sethekeli. Mhlaba uyemaphethelweni umhlaba usela lutho. Kakulo zabusa ngcono ngaphandle kombuso kaJesu. Umhlaba wonke amakhosi omhlaba wonke kakulo zabusa ngcono ngaphandle kukaJesu. Ende masinyane uJesu yesa. Masinyane umhlaba uyagoqwa. Masinyane impalampala iyakhala. Masinyane kuyathuthwa emhlabeni. Uzabe ungaphi? Ungavuma amathuba nje adlule ungasindiswa. Mina ngenza ingxenye yami kuphela. Bathi ukukhetha ngokwakho. Uma ingcwele naye kuncenga ungenza inhliziyo elikhulu. kaMsisandla. Khawukhona sethekeli. Ungabe le ndaba loseceleni kwakho. uJesu ubiza wena. kaMsisandla mntu omtsha. Uright yini kuwe ngoJesu? Xa icilongo lingakhala namhla kuright konke. Uright mntu omtsha. Lapho hlezi khona kuright. Omunye othi ngilunga lebandla kudala. Bathi ngiyezwa manje ukuthi kumele iqalise kutsha. Akunamuntu ozakubuza ukuthi uqaliselani kutsha. Wena ufuna ukuqalisa kutsha noJesu. kaMsisandla. Ufuna ukukhuleka lawe intaba. kaMsisandla. Inkosi kwenzele kahle. Ngicela umthathe kahle. Hambani sekhuleka sonke ngale. Inkosi kwenzele kahle. Phakamisa lawe ngawukhona. Phakamisa lawe sithi abanye abantu sayi into zokukhetha uJesu into zakudala. Yikuthi isuke esiphila kizo sesekuqinile. Akusele linye ithuba. Ngawukhona kaMsisandla. Ufuna ukukhuleka lawe. Ngawukhona even ngikhuleka. Ngisho umoya kaMlimi ekhuluma nawe. Hambe ejoyina abanye phandle ngaye. Baba ingcwele ohlala ekhaya ezulwini. uNebukadineza inkosi yamadlozi. Inkosi eyayikhonza izithombe. Wakhuluma laye ebusuku wakuzwa. Akubanga lula ukuphenduka kwaNebukadineza. Bathe kucinene ezulwini siyabe silaye. Siyabonga Mlimi ukuthi unguThixo wama-second chances. Awubuzi umuntu ukuthi uke waba yinyanga, uke waba yimprofethi, uke wabulala abantu, uke watshontsha, uke wakhipha izisu, uke wathini wena uqalisa lo muntu ipheje entsha. Ngoba kuba kukhethile abanye lonke bebindana lemicabango. Moya ingcwele bancedise bakhethe isikhathi sasekhona.
Nebukadneza wanika imfihlakalo kanye leyethu, wabona igeneration yethu, wabona ukuvalwa komusa, babohlala ekhaya ezulwini, thatha indawo yakho. Amaqiniso nxa ekhaywa, vuselela ibandla, singadlali ekukholweni, singathi sazalelwa khona, kakuyi ngokuzalelwa, kakuyi ngokuba ngumntaka mfundisi, uya ngokukhonza ngomoya langeqiniso. Effort le ingayiphela, vuselela ukukholwa kwethu. Kade salala ezindlini, kade sakhonza ama-half day, kade sakhonza ama-quarter day. Sincede mlimi usiqale kutsha, sivuselele ngoba insuku zimbi. Mina osebenze ngani ngicela ukuhlanjululwa, hani kungenzeka angatholakala embusweni. Cela ukwenzela umusa ntambama, lungisa isimilo sami, sibusise sonke, senzele kahle, usiqinise, usivuselele. NgoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga, sihlale phansi. Abafuna ukulandela ukuzothola ukunikela impilo zabo kuJesu, asambeni siyekungangala emuva. Siyethola umthandazo, inkosi libusise, ibusise ukufunda kwelizwi layo, amen. Siyabonga bathandekayo, inkosi lomsa sengayi ngasikhulisa. Ngathi sehlukanayo sihambe sindawonye, ubi phandle lapha singahambi ngendlela eziqhumelayo. Ama-elders zonke ayacelwa ukubana siye emuva ngale lapho kukhulekelwa khona, kukhona okumele sikulungise. Sengamlimi angasenzela kahle, asihlanganeni njalo kusasa ngehola lika-9 o'clock. Abaku-witnessing team sizabe sesikuyona le indawo, sesingena phakathi komuzi. Sengani singabamba isikhathi, umlimi asenzele kahle, ngizakunikela kumhlabelisi nxa sisehlukanayo. Thanda ukubonga usindele ukuhlabelela ibandla ihlabele kuhle kakhulu namhlanje. Asiqhubekeni senza kuhle, kanti-ke phambi kokuba i-church choir, you are doing very well. You are setting a good example. Ngimali kusisi, ngikrethi yamanzi enza kuhle. Then sibongele emlimi office, asiqhubekeni sisekela bakithi, uzasiyenza siphakame. Sizaphuma ngechago, izinto ezimnandi ezethando. Sebenzithela umtshini abaphansi, sizaphuma ngechacho ukuze sonke sihambe sibusiseka. Thank you.